umwami Yesu arasa icyo gituma kuba yikange bayamenye kujya basimbandi maze ko banira ndaga ibishinga hari mpamvu ababizi turirimba barabizi abanyametse jewe ngenda abanyametse bukebuke uko nagenda ihombe cyangwa icyo ni cyo gatoya murakira ubwenge mugabo ikintu ushimira Imana ariko ndiririmbira yuko mu mugongo w'Imana hariyo umunyenga umuntu yahetswe n'Imana azorinda asaza yiriye umunyenga kandi niki bakozi b'Imana aha mu mbetse uko kubera bahetswe n'Imana aha muri iyo migongo y'Imana umugongo w'Imana waguma hariyo umunyenga Satani ntibyagaruka agunyarondera kugira ngo mube mugabo mfise isezerano n'Imana nanjye uko biri kose nzokumira ku Mana kuko Imana ndagira ko byinshi cyane kandi nzumvira byinshi cyane nkuko mubibona sanzwe ndumuririmbyi urumva asigaye Satani arafuruje yuko ibyo byose abona navuye mu kanwa k'Isa to hanyuma ndabona imitasiyo ntabawe ntakuwe mu kazi nanjye ko nari Satani yanyandikiye kurwo mu kazi kugira ngo icare mina muri ivyo ngaburira n'abana ndaririmba nkuko bimbyatubabitse sindonka imyanya myinshi cyane kugira ndaboneka rimwe rimwe Imana igoba kuwa mu ngo bakanyihana ndategura hari ikintu maze kubona Satani sinzi waturimba ntibaragenda ubwo genda maze kubigenda Satani arana indirimbo nke Satani arana ikora z'iwacu icyo ndamaze kubibona sinzi yuko ngira ngo haho ziba zifasha benshi sinabizi ndaza ndategura umunsi umwe abakozi b'Imana niho bari pasiteri niwe yari ahari ndategura hama baca bavuga yuko hari ukuntu tuba turaririmba ishingiro ritarinjira mu gatondo twaragira ubuntu n'iyi korali nsanzwe ndirimba turavyuka hanyuma batarinjira bakaba baritegura abakozi b'Imana batarinjira tukaba turateramisha ishengero ryamaze gushika jewe baca bagira ubuntu barashira ku rutonde basize ku rutonde jewe rero uwo munsi nzoturirimbirisha yego ndavyemera ndazinduka mvana kure nja aho sengera ndazinduka ndaza atangwane atamusonga n'umwe atamusonga n'umwe ndashika turategura mu gitondo twagira repetition tubisanzwe hanyuma haraga turaja kwinjira jewe mva umuntu akangura ngo twebwe turategura narumva yuko ijwi riza ngo kwizo ko urasa gutera we nimva yuko wasaraye ntangura kuvuga nasaraye mugabo ndiko ndaririmba numva yuko bigira bibikora ndaharaza n'icyo mmarire umurongozi asanzwe turongora mu ndirimbo kugenda mware nk'itorizo ko urasa cyangwa utera izindi jewe numva kwawe ubundi mu mutima nkumva Imana itariko none naho wamucumbaga naho uri ngorane ukavunika uwaciwe igikorwa cy'Imana nkavuga ucumbagiza ku muntu kuja kuba imbere y'Imana genda uririmbe ndagufasha ndagenda kandi Imana irafasha barabizi baririmbyi bari bahari ndatera ikorasi ya mbere iya kabiri ndakomeye nta makini ndakunda guhagarara ku ruhande twe twisengera nk'uko pasiteri yabivuze twisengera mu bantu badakijijwe twibereye mu bayisilamu twagize twavuye mu majana menshi jewe sinzi ukuntu numva umutima wasimvye muri uwo mwanya aho umuntu Imana yakoresheje numva yuko ijwi rigiye ndiko ndatera ikorasi jewe sinamenye narabonye ikintu nibuka neza umuyaga warapfuye mu idirisha buguruye mugoye ndumva yuko ujya ufise ingufu uranshaka nciyeko barakira ubwenge mugabo ikintu ushimira Imana ariko ndiririmbira yuko mu mugongo w'Imana hariyo umunyenga umuntu yahetswe n'Imana azorinda asaza yiriye umunyenga kandi niki bakozi b'Imana aha mu mbetse uko kubera bahetswe n'Imana aha muri iyo migongo y'Imana umugongo w'Imana waguma hariyo umunyenga aha mwaravyumva bikaba muri ngoye mamwirirwa kuragutsa iyo
cyavuye numva umuyaga urarabye igitera ibombe kwere imwe umuyaga mwinshi cyane ucumicaka ciye just no yende na yose oturi barasanga barabahize cyane abantu barabahize cyane sinamenya ngo bande kandi sinumvise yuko mbaba ugabi cyane yahamona ndingaha satani yagateye ibombe antera ibombe umwami Yesu arisa cyo gituma kubera ikange bayamenye kuje basimbanje ngazi ko banira ndege bishinga ntari mpamvu ababizi turirimba barabizi abanyetse tubengera abanyetse kebuke uko nagere ibombe cyangwa icyo cyo gatoya damari yisi bibikaratse barabizi abamukira ngaha cyangwa paradizo mugabo ruguruka kumwe nkomye ntaki cyaragirye kuko Imana batwazengera asera batwazengera kutako agiye kusengera okendali nchiyenza inajereka tena chuya giye ubwo ndikunda bichuya gashushe bijyamata genda mu muri bari aje ahabe yuko no wafise umutima wo kudunze ntamari isanganya yamaje subira mu kusengera kutima kuje kusengera muri sabato agenda mu mahanga agenda rinje yinjiye ntiyabira ibyo byawe cyangwa numva ikindi kiri umuntu aje hepfo yaje numva numva yuko kweza amaguru baracomotse ndirirwa napfuye hepfo mani yanjye sinabwo kuba byari ibintu bitumvika kuza kubyuka nsanga hepfo nta bugingo mfise ariko iyo mana yo mu giti kirampoteje rwa rubombe rwapfa warucara kuja hepfo satana cyaciye ifaza kuntega amaguru none umuntu agomba nyuma njyewe nacyo kibanja abasera ababizi byari ibintu bibabaje cyane batabona ukuntu bashobora batabona na kimwe kwa muganga barondera ikintu wawe ndashima Imana yuko n'abaganga n'abize aha n'abaganga ngaha n'abize byo gufasha abantu ndashima yuko basigaye bizera Imana naho wowe umutaganiriza barazi yuko hari Imana isumba byose barapima baragira ibipimo amafaranga baratuma ko inshuti bagabarinda musaza ajya gukora muri gito ya senge baraza abakozi b'Imana baririmbyi bo ngaho hariho ngira n'abagifise n'ubuhe bazokanda n'Imana y'umujyi kubera jewe umuntu w'ibiro make baraterura ahangaha abakozi b'Imana barabiziraho byari bimeze bagaterura bashyira mu modoka ndambaye mugabo aha haruguru niho numvise umuyaga kuba atandukanye mugabo hepfo naho wadugaca n'amaguru bakura kuva mu mafyiga atangiye barapima barabura amakintu ndashima yuko tushima Imana iyo wizeye Imana yavugisha amaguru ibiti biravuga jewe ndiko numva ubutumwa kera numva Imana izovugisha amaguru n'amabuye yovuga gute cyamabuye yovuye yavugisha babandi bahamagara umutware wanje sinabusanzwe n'umuganga twapimye byose kandi tubona ameze neza n'umafyigo hameze neza nta ngorane aho rero jimbona mose Imana tega ntakina n'ibinama jimbona umutahane n'amafaranga ari kumubonona nta kimwe dufise tumufashe mukuri no masere no muco bakuri umutahane mugabo batangura kurira bene arabona akora amusotse sinuri umuntu amujyana hehe batangira gute ko abantu batandatu canke barenga nzomuterwa jewe bizogenda gute uyu muntu byose azogirira ngahaye bizogenda gute n'urupfu bizogenda gute abana batandatu cyangwa ntabwo nabifise ndabona yuko biri kose Imana yari yagijije cyagwatsi ibiranga n'isatira yazamugera mu buyenzi nk'aba muteye muri koma n'inama yuko yagijije kiwenda reka cyangwa batemye mu modoka twatanga hanyuma bagize bose tubatahana nabo barantahana kugira ngo basige baraje aho basize ntibabone byaribyo cyabana bashobora n'iwanje amasaha twabumva yarayacutse haraye n'abandi bamuhira baza baramufasha iyo twigwanye ngahaye barataha kubera kumva mu muryango so bari biriwe kandi bwari bwica ndavuga ngaho uyu twarabandanye senga tereza amasengesho abakozi b'Imana barabitse nibaza yuko nta kundi umuti tuwusiga reka umuti uri ngaha hamwe ko hari ikintu kinari Imana y'ibyo nibaza ko hari ikintu cyanyita barangiriye
nirirwa ndimwo amaserumu atana kimwe ko baramvura ibinini fata ngo umutima wose hahandi nateye narabugiye ndashima Imana yuko nanje niriwe napfuye igice cyo hepfo nabukeye niriwe napfuye igice cyo hepfo sinabona nta muntu yokwirirwa yapfuye ngo asubire agende wamaze kuvamo inkemu kumenga wavuye mu ucoboranya abaganga baza yuko hajya bakujyana muri morgue niko biba vyagenze ariko njyewe nariwe napfuye ndarara napfuye hepfo hama bukeye banjana mu masengesho abashyitsi bavuze ati hariho ahantu ngo tukujyane kuri hoteli barambwira akarere bashyira mu modoka abakozi b'Imana bitwaboroheye ngaha bari banki nimumenyesha yuko njyewe natoye ubwenge icyo ubwenge bwaragiye uragenda kure je navyo bantu n'umuntu bateruye barusha bahangutse nagiye bigendera byaragoranye yuko ukuguru kumwe atari yaguye mu kuguru kumwe yagumye yidatira baguma basenga baguma cyane ndagenda ndakugenda navura iminsi 3 Imana itwishyira mutuje cyo bituma umuntu agenda iyo twaje mu bana bamwe nambaye ikirato kirekire bavuga ati Imana kwena bidashe no kwisi no baranda navuze byinshi ubwo muri ibi byinshi mvutse nawe uri ngaho aba mama baba batashe muri Imana ndabingize aha hantu numva yuko nahakoze nasanze igihe nahaje jewe nakorera mu ngana n'atabafite babeshi bahari cyaramba cyane abantu bavuga bo ba Mariya twarakora bakajya bakabambaye amashapure mu nze ubwo bakababuza amagatanga mu gitondo bakazinduka mu misa yanjye bavuye kurabuza barayikunze kandi bavuga wabo Mariya ndabingize mwamama mbona muri ngaho rwanda uyu mwanya mwahevye ibyawe aho hari Imana kandi hari kazoza keza k'umuntu kugira tuzoje mwito nukuri sinovuga byinshi ndashimira ko turi Imana jewe murumva iyo satani atumaramara ahagiye umutwe simba niho ndavugira ngaho ubwo ndazi sinzi igituma Imana yabereye mwisi ko ari kugira ngo mvuze intare zacu urasaba Imana muzeye Imana muce bugufi ku Mana y'umuco muhekwe n'Imana mu mugongo w'Imana iyo mu mugongo w'Imana tugenda wicara kuko nta muntu aza kukubarira tujye mu byumba hajya umwe byo mudashobora kwisa byo mukajya mbega wateye amazi ubu wowe wadoje bigenda hamwe n'yamana asigaye mu kujya bidoje bigenda pazi mu cyumba Imana igeze mu kajya ariko byo ni hora bamarira mu kazi cyo kaza bamarira ndetse tujya gusenga mu kajya hari Imana ivuga none ko amazi ubona kugira ngo doje bigenda none iyo Imana doje yimujya he ngaha ari cyane aho nyine iyo wasenga